सगोल सेम प्रशांता मिहात की मतंगदा गवर्नमेंट अचुंबा वायल चथरिबा मखई मखा ताना खोंजंग चंगसिनबा जेएसी न वारेप लौख्रे पीतरंजन मिसी का मरी लेने सेमखिबा जेएसी न कौखिबा पुंग कुनगा मरी की बन्ना इम्फाल ईस्ट की डिस्ट्रिक्ट चाउना अकायब पीरे लमदम असिदा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की मखादा मियामदा अहोंगबा ममलदा चेंग फंगहन्नबा थौरांग पुमनमक लोइरे हाइना मिनिस्टर बिरेन थाजबा फोंदोरखरे अमसुंग इश्यूसिंग गवर्नमेंट मतम चाना लोइसिनबा ngamdabadagi लमदम असिदा बन अमदी ब्लॉकेट तोइना थोकपनि हाइना एडवोकेट खाइदेम मनीना गवर्नमेंट पु मराल सिरकली मयाब खुरुमजरे अदोम नेंगबिरिबसि इम्पैक्ट न्यूज़ नि आई पिंकी ओक्रम ना हौजिक पुंजा सिफावबगी मरुओइबा पाउसिंग मियामदा पिजरी मणिपुर गवर्नमेंट अमसुंग पुलिस ना ककवानांग मैरपम लैकाइदगी लैखिद्रबा सगोलसेम प्रशांता मिसीगी असेंगबा लंगला लंजिन पुथोक्त्रि फावबा सिंगजंग मैदगिना लिलोंग फावबा लंबी थिंगबगी खोंजंग असी हंदोखिरोय हाइरि लंबी थिंगबगी खोंजंग हंदोखिरोय हाइबगी वारेप असी ककवानांग मैरपम लैकाइ कम्युनिटी हॉलदा पांगथोखिबा मियामगी मिफम अमदा लौखिबनी पांगथोखिबा मिफम अदुदा सिंगजंग मैदगिना लिलोंग फावबदा लैरिबा क्लब कयागी मिहुतसिंग अमसुंग नांग मैरपम लैकाइ अमदी लैकाइ असी थंगनना लैरिबा लैकाइसिंगी मियोय कयाना सरुक याखि प्रशांतगी असी बहक्चांग हयेंग पोस्टमार्टम तौरगनी हौजी सिंगजमैदगिना लिलोंग फावबगी लंबेल थिंगबगी सथरिबा खोंजंग असे अखोय मखा ताना दुमक सथखिगनी मरमदी हौजी मिसी असी ये लंगला लंजिलसी लैरिबा फिबमसी लैरिबा मियामना जेसिना अमदी सिविल ऑर्गेनाइजेशन सिंग असिना पेंदबगी वाफमद लैबनिना असुंबा रिपोर्ट फंगद्रिबा फावदे अखोय मखा सथजकिगनी हाबगी स्टैंड तौजरी प्रशांतगी मिसी असी मतोमद सुसाइड तौबा मानदे मरमदुना महाक्सी कनागुंबा मियोय खरना लौतुनरगा आइन कायबा मीना हातखिबनी हाबगी सिंगनबा लैबनिना मसी अथुबा मतमदा मरी लैनबा वाफमदा थिगतपिरे हारगा मिहातपसिंगदु पुथोकपियो हाबगी वाफमने अखोयना सीएमदा थमजबसी लिलोंग अवांग लेकाइदा थौरी यानदुना लैखिद्रबा सगोलसेम प्रशांत मिसी असिगा मरी लेनना अचत अवोंग तौबदा खुदोंग चाहंदबा अमदी फूबा चैबा कया तौरक्लिबा सि अथुबा मतमदा लेफन्नबा गवर्नमेंट होटनाबियु अमदी थौदोग असिदा चेनरिबे सिंग थिदोक्तुना खंगहल्लबदी मियामगी पुकनिंग फाथबा ngamgani हाइना मुस्लिम काउंसिल मणिपुर पांगल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन लिलोंग पॉलिटिकल यूनिफाइड लिंक अमदी मणिपुर मुस्लिम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की तोंगान तोंगान बचेरोल सिंगदा खंगहलकली ककवा मखा नांगमैरकपम लैकाइदगी सगोलसेम प्रशांता एलियस अबुंग मिसीगा मरी लेनना जेएसी न कौखिबा बन्ना महुसागी पुंसीदा चाउना कायबा पीख्रे मिसी असिदा चेनब सिंग अथुबा मतमदा पुथोकदबनी हाइबा डिमांडा जेएसी अगेंस्ट द ब्रूटल किलिंग ऑफ एस प्रशांतना इम्फाल मोरे लंबी की सिंगजमैदगिना लिलोंग फावबगी लंबी थिंखिबनी लंबी थिंगबगी खोंजंग चंगसिलिंगै चैरक्ता ngarang नुमिदांग पुंग 9 रोम ताबा द्वाइदा इम्फाल लोमदगी अकनबा स्पीडता बन असिबु थुगाइदुना थौजिलक्पा मारुति अल्टो 800 अमा बन सौगतपा सिंगना नावरेम लेकाइदा लैबा नर्सिंग लाइसंगी मपा ओइरपना फारबा मतुंगदा निंगाइ संगदानखी खोइसाउनरबा लमदम अदुगी मियामना नंबर थाजिबा गाड़ी अदु थुगाइखी थौदोक अदुना मरम ओइरगा गाड़ी अदुदा तोंगलक्पा मियोय अहुम सोखी थौदोक असिगा इकान कानदना मसिंग यामलबा इम्फाल वेस्ट पुलिस पर्सनल सिंगना बन सौगतपा सिंगी मखुत्तगी असोकपा सिंग अमदी गाड़ी अदु पुकनखी इरांग असिबु फाथनबा पुलिस पर्सनल सिंगना टियर गैस कापखी नाकल अमरोमदा मिसी असिगी मतांगदा जेएसी की म्यूट सिंगना लमदम अदोमगी लैकाइ सिंगदा पब्लिसिटी चटपा मतमदा पुलिस पर्सनल सिंगना कनागी अयाबा यावी हाइना हंगबगा लोइनना फूबा चैबा तौबदा नतना मियोय खरा फारबा मतुंगदा कगवा पुलिस स्टेशन की कस्टडीदा थंबबु लैकाइ मियामना पेंदबा फोंदोकनरखी लोइनना पुलिस पर्सनल सिंगना चथखिबा थौंग अदुना हेना इरांग हेंकटहनबगी मचाक ओइरे हाइना अकोइबा लैकाइगी मियामना फोंदोरखी हाइबा कार असी मैतै ओरम्बे मुस्लिम ओरम्बे हाउ ओरम्बे एनी जाति अम ओरम्बे थौजलक्पा मतमदा यामना तमना रेस्पेक्ट अमगा लोइनना इनर लाइट थांदना तमनेंगना लाकपसु लाक्ते सिरिबा नारिबा मफमजिदा माना सुकन्ना थौजलैबिजे मा उसित्रिबरा हाइदना तौरुबदगी हाइबदी खितंग नुंग नुंग थाजनबा खोसनबा नहाजिंगना तौरे अदुमकपु तसेंगनमकी मुस्लिम मिसिनाउनी अतमना मोय हातबे यादि फुदेबे यादि हाइदना खामगा तौबमक्ति नते हाइबसी सेमसु सेंगतोकचनी पब्लिसिटी लाउक चपदा कवागी पुलिस कांगुना ऑक्टोदा नोमैना नमगा परमिशन यावरा हायरगा ऑक्टोदा याव मीगै लोइना फुबा नोमैना नम लोइ फुबीरे इसामकसु खुबांग तारे नाकंदा लेपा कया असो ओपन मयाम यावरे
नोंमैबुंग न्यू चेकोंदगी बसस्पति मयुम पितरंजन अमदी कवा मखाना मैरकपम लेकाइदगी सगोल सेम प्रशांत की मिसिगा मरी लेनबसिंगना था सिगी तांग कुंट्रा फाउबगी मनुंगदा मिहात्पसिंग पुथोक्ट्रबदी नुमित असिगी अहिंग नोंयाइदगी इम्फाल उख्रुल लंबी अमदी इम्फाल जिरी लंबीदा मतम कक्तना हाईवे बन कौरगनी हाइना मैतै यूथ फ्रंट जॉइंट एक्शन कमिटी स्पेशल डिपार्टमेंट मेशिया के कन्वेनर न थादोरकपा चेरोल अमना खंगलकली बी पितरंजन शर्मा एलियस कोराबिन मिशिगा मरी लेनना सेमखिबा JAC न कौखिबा पुंग कुनगा मरी की बन्ना इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पुंबा पैरालाइज ओइखि ngasi ayuk pung taruk tagi haukiba ban asigi saruk ama oina mafam kayada ban saugatpa singna lambi thingki mafam kayada tire uwa faizinduna makhal amatagi gari amata chalhankhide ban saugatpa singna palace compound new chekon old chekon wangkhai soibam lekai nongmaibung porompat ayangpali taba lambi pumba thingki lambi singasi da lakpa mipum khudingmak thingki amadi halanki बन सौगत्पसिंगना मफम कयादा लंबी थिंगदुना मई थाखी लोइनना गाड़ी कया अमांगा ताथोकनखी नाकल अमरोमदा बन सौगत्पसिंगना पितरंजन मिसिगा मरी लेनना स्टेट गवर्नमेंटना मरिक चुमना थिगतकदबनी नत्रबदी मखा ताबा खोंजंग कया चंगसिनगनी हाइना थमलकली पनबा याबा अमना पोरोमपाट पुलिस स्टेशन की मनुंग चना लेबा बाजार ओल्ड चेकोन रोड तगिना बसस्पति मयुम पितरंजन एलियस कोराबिन शर्मा चही कुनगमरी अपोकपा बी शांति कुमार शर्मा उख्रुल डिस्ट्रिक्ट की कसोम खुलेन पुलिस स्टेशन मनुंग चना लेबा लांगखोंग खुलदा सीना फंखिबनी Honorable Deputy Chief Minister Gai Khangam Home Supabiriba Mahak Supamaga Lebirami Makoina Koida Piva Paudam Sin Bimacha Duki Pare Amadi Mahaki Mapaga Pai Haina Pau Bibirakpani Aduda Queen Hijaram Baseka Gumaduna official Oibataraga the Honorable Chief Minister Na Media Gi Kuthangda Adu Sengto Piros Minor Book Dore Haibase Hain official Oiba record the Ashmaina Pare Haina Chief Minister the Home Department the Oiba Adu amata lakta banina khoina masi sarkar ke maike degidi karimata tode haina lobatai haina thamjaki akoina mitta ki pita duna isoda haijaduna batang khuding makta isa isu ki tabang ngak senana ba khoi thorang tongmina ji bakata ba khongjang changsin jagini sidagi hen ba kaya akoi da amwana thoktana ba gidi makta suguma phatta ba thaba khuding mak tari ba uri ba pari ba khuding mak bateng pangbiyo yagbiyo sibana ba khangdana punamak se बन असिना मरम ओइरगा इम्फाल की मरु ओइबा लंबी सिंह इताक ताखी लनाई गाड़ी खरा चेनबा नतना पैसेंजर पुबा गाड़ी अमता चेनखिदे इम्फाल की मरु ओइबा ललोलितिक तौरिबा मफम ओइरिबा ख्वारंबन कैथेल खुंताक लांसिनखी पौना बाजार थंगाल बाजार बीटी रोड ता लेबा दुकान सिंह थोंगलोनखी कैथेल दा पोट अमता योनखिदे बन असिना मरम ओइरगा महिलोइसंग सिंह थोंग हांगनखिदे साना खोटनबा अमदी हराव कुमई की थौरम सिंह पांगथोकनखिदे बी पितरंजन शर्मा एलियस कोराबिन मिसिगा मरी लेनना सेमखिबा JAC ना ngasi ayuki pung 6 tagi kaukiba banna maram oiraga khumban lampak bus terminus mamangda ima panthoibi street vendor union ki mihut singna dingku lambi thingduna achat awong tawba singda chauna apanba piki union asi ki advisor yumnam indrani na पितरंजन एलियस कोराबिन की मिसी asi chingnaningai oi maram aduna JAC na pung kunga mari ki kauriba ban asi mapung fana sagatli haiki angang masigi misi si da maram cha dan hat pa je nungai ti habe da makta akhoi ima phandobi sti bender union na mafam ji da banje sagot chaban akhoi puna maksi bhap ta na rega amaga sagot na dradi tongan taba pamagadi akhoi wakhan do akhoi madu langene khali loina na maitai ni aduni jar bijar nai na amaga ma hana batar di yaroi masidi akhoi banje sagot taba yade
Directorate of Information and Public Relations Thadorakpa Cherolamagi Matung Inna Englishing Aniga Supna Tara Manga Tara Tarukta Manipur Fire Service na Mahoulang Poki Thodok Chaniga Kuntra Rom Laksin Ki Hairi Masigi Manungda Mahoulang Pok Marfuga Manga Romdi Lantum Chauna Mankiba Achoba Thodok Oiki Hairi Infalgi Oina Fire Station Ama Amadi Tongan Tongan Ba Substation Tara Manga Lairiba Sigi Matakta Government na Hantakta Yairipok Wangjing Tadubi Cycle None Amadi Nambolda Substation Taruk Amagasu Hanglagani Haina Lauthokiba Leire Miyamda Fire Safety Awareness Pinabaki Pandamda Chahi Khudingi Manipur Fire Service Department na Fire Service Week Pangthok Tuna Lakli Haina Cherola Sina Makatari National Food Security Act Lamdam Asida Mapung Fana Mai Paknanabagidamak State Government na FCI da Taufam Thokpa Senfam Deposit Taukibaga Loinana Miyamda Ahongba Mamalda Chengpi Nanaba Taurang Pumnamak Loire Imphal West District ki Konthauzam Assembly Constituency da Saruk Khara Natana Act Asigi Makhada Fair Price Shop Agent Khanba Pumloi Loire Haina CAF and PD gi Minister Khetri Mayum Birena Fongdorakli Paumi Kharaga ngasi akhanana unaba amada Minister na hai Food Security Act asi Praja Miyam gi yenglaga District Mapan gi DC Singa loinana kupna khanaraba matung State Government na haudokhibani State Government na Food Corporation of India FCI da Taufam Thokpa Paisa Deposit Taukraba Matung CAF and PD Department da Cheng Marang Kaina Leire District Level ki Authority na Department asida Taufam Thokpa Senfam Deposit Tauraba Matung Fair Price Shop Agent Singna Senfam Khara District Level Authority da Deposit Tauduna Ration gi item sing miyamda Fanghangadabani Card Fangdriba Beneficiary Singi Ration item sing agent singna Yenthokpa Yaroi Madugi Mahutta Tha Ama Chupna agent singna Ration gi item sing Makhoigi Manakta Thamgadabani Manipur gi Kaithel da Potchai gi Mamal Wangkhalakliba asi Thingnanabagidamak Bazar gi Business Community Board ki Miyoi Sing Kauduna Minister gi Chamber da Informal Oiba Mifam Amasu Pangthokre Mifam adugi matung inna matam kuina mathau taurudraba Chamber of Commerce amukhanna mathau tauhalagani loinana Minister na Chairman oiba State Level Price Monitoring Committee ama semduna potchai gi mamal control taunaba sem saba loire haina fongdokhi miyamna khaurangna ngainaramba Food Security Act chanarakpaga loinana department asida karigumba ahongba khara uba fanglagani haina thajanari Singasimak Thokhaningdaba Thogdok Kharana Maram Oiraga Manipurda Ban Lambi Thingba Blockade Kaya Tauribasi Manipur Government na Matam Chana Thabak Paikhattabadagini Haina Ngasi Uripoki Chairap Korta Senior Advocate Khaide Manina Paugi Mifam Amada Fongdokre Kakwa Makhana Mairakpam Lekai Degi Sagol Sem Prasanta Elias Abungna Lilong Awang Lekai da Thauri Yanduna Siraga Lairamba Nongmaibung Degi Ukrul District ki Kasom Kulen Police Station Manung Channa Leiba Langkhong Khulda Sina Fangkibani B. Pitaranjan Sharma Elias Korabin Misi Asi Government na Matam Chana Thabak Paikhalam Labadi Ngasi gi Fibam Asi Oiram Dabasuyai Kanglup Amaga Tyson Nabagi Mahutta Government na Mieng Changduna Mara Leiba Sing Phaduna Matik Chaba Chairak Fanghangadabani Yairipokta Accident Leikhiraba Oinam Kunjogi Misi ga Mari Lainana Yairipokta Ban Tauriba Tidim Lambida Tata Magic Amadi Winger Singi Matik Chaba Parking P.W. Ban Taugadoriba Sisu Government na Matam Chana Thabak Paikhatuna Loisin Biu Amadi Wangkai Hizam Laikai Miyam Amadi Panthau Anigi Marakta Lainariba Umkhatnaba Sisu Yasinaba Puraknaba Honabiu Ban General Strike Amadi Lambi Thingbasi Supreme Court na Yade Lamdam Asida Government Laitabagi Maong Malibasi Government Ama Laibagi Thabak Tauhaningi Government na araiba upai thiduna ban thingadabani ban taurakadaba maram sing government na thidoktuna thabak paikhatgadabani government khakta da taisan bagi mahutta miyam na subhab taba mathau tai government na tauraktrabadi logi mateng lobayai haina mahakna makhata ki Joint Action Committee against the brutal killing of Aduda and Semi Mayam Sisu Lambi da Sorok ta lauba khakki mahutta court yomchin bagi mahutta investigation to hanbiro Aikoi Ohoba Kangoba Tahoba, Aikoi Javan Lobiro, Haidana Tumjin Gadamneva.
Manipur bumbagi thabai ingkang thengarga Manipur pumba ban tawba national highway ban tawba asi chumdeba sarkar leitabagi mong mali basa masi sarkar amigi tawhum thokpa du tawhanningi investigation phajana tawhanningi FIR lokalaga ban se sarkar na araibu paisi nadana ban thingadabani Taraga taruklak suba sajibu khudol tamba igi khongul liba thauram pangthokre thauram asi lamdam asida khunda minariba furup singbu amata oina punna nungsi chanana laiminana bagi pandamda All Manipur Ethnical Socio-Cultural Organization MSCO na sinduna ngasi Senapati District ki manungchana laiba New Kaithel Manbi ki Namching Mahakabui Khulda pangthokibani thauram aduda saruk yakiba singna phongdokhibada lamdam asida nongma kangdana tahai uhaidraba thodok misi mina mihat mipun amadi kanglup maselgi marakta yengthina ba ungkhatna na maram oiraga lamdam asi tangdu laitadraba mafam ama oire maram asina yelhaungaidagi lamdam asida khunda minaraklaba furup pumnamak nungsi chanana leiba matam yaure haiki thauram asiga mari leinana New Kaithel Manbi gi akoibada taba furup kayagi mihut singda MSCO na anauba chahina lakpaga iroinana achamba khudol pot singtamduna yaifa mangol pinaki panba yai kanglup maselgi marakta nungsi chanana laiminana bagidamak MSCO na English supna amadagi sajibu khudol tambagi thauram asi lamdam asigi mafam kayada pangthoktuna Wathokna thalaba Manipur University da khut thaba hauragani haina aina thingkraba KCP MJC ki president Thauba Luwangna thadorakpa cherol amana hairi KCP MJC na semkhiba anauba lanjang safe kanglai mission scam gi manung channa handak wathoktana thallaba amadi senja thumjada halengba laitraba hauzik Manipur University ki vice chancellor VC amadi finance officer amasung Manipur University Teachers Association gi president ga manaraga MU gi chawkhat thaurangi damak thadarakpa yamlaba senfam kaya lana sizinnakhibagi wakat kaya lakle maram aduna hiramasida party na chenaba sing khut thaba hauragani masigi matangda party na hiram amatada yasinaba tauroi loinana mamangda watho kayada chenaraba supplier Laurembam Rame alias Rameshwar amadi Langthabal Mantri Khong Mayai Lekai MU da hauzik thabak tauriba Sorok Haibam Achauga Manaraga Yamlaba Senfam Kayasu Manghankre Haibagi Pau Leire Maramasina Mara Leiraba Rame amadi Achausu Numit Humni Faubagi Manungda Party da Pau Fauraknaba Akan Bacheksin Wat Hamlakli Natrabadi Mafam Matam Yengdana Khut Tharagani Hairi Safe Kanglai Mission ki manung channa Health Department dasu akanba miting changba hauragani asigumba analayeng ki maramda phongna aranba tauba amadi senja thumja taubada lup asina lemna khak tharoi haina cherol asina makha tarakli matang swaista break ama lauzage Manipur amadi malem gi tongan pe pau singa loinena ekhoi break tagi ham thuna hanjarake Impact News pu miyeng taduna leibiu kuirabagi tungda punba sinungai sumi Madi kari tore. Mag is a double strength ning sing pumali. Mangonda piu double strength liver tonic. Lipsap DS. Lipsap DS double strand liver tonic. Mayam po mukha taram noksiri bulletin asigi makhata ba pau miyam ta pizari. Hauzik fangba pau amada ngasi numidang pung 8:09 kunga mangarom chatpa dwaida minuthongda leiba MMTA ki car wash amagi mayok na bada leiba Assam Rifles Transit Camp gi wall mayada IED ni haina chingnaba sakti leiba bom ama pokhai khre thokdok thokfamda masing yamlaba Imphal West Police personnel sing laktuna yengsinki adubu laibak fabadagi thokdok aduda asok apandi yaukhidre
मणिपुर की सकनाइरबा बॉक्सिंग की कोच लैसामथेंग इबोमचाना कांचीपुर लेबा रोशिका ऑटो वर्ल्ड लाक्तुना थुगाइखिबा फेट कंपनी की पुंटो कार अदु महाक मसागिनी हाइना मीडिया दा फोंदोरखिबा अदु अरानबनी हाइना ऑटो वर्ल्ड असिगे मपु नांगमैराकपम रोनेलना अमुक सेंगदोरकली ngasi Manipur Press Club ta paumi singa unaba amada Ronel na hai Laisangthem Ibomchagi mamingda leitriba gari amabu karamna mahakini haigadauri bano English singaniga supna tara mangagi loirakpa amadi English singaniga supna tara taruki haugalakpa faubada El Ibomchana gari leibaga mari leinana tangkak ahumlak thokna sel thiki badi lei Adum oinamang gari ki chapchaba senfam fangdriba maramna hairiba gari asi mahaki mamingda leitriba gari ni दुकान दा चंगलक तुना स्टाफ सिंगदा नोंगमई उतुना हाथ कनी तुप कनी हाइना किहनखिबा लेते हाइना इबोमचाना फोंदोखिबा दुसु अरानबनी महाकना ऑटो वर्ल्ड मनुंगदा करी करी तौरंबा अमदी करी हाइना किहलंबा पुमनमक वीडियो रिकॉर्डिंग ओइना लई हाइना रोशिका ऑटो वर्ल्ड की मपु एन रोनेलना फोंदोखि बॉक्सिंग की इबोमचा हाइरगा खंगनाबा लैसांगथेम इबोमचा हाइरिबा नुपासिना फेट की शोरूम की वर्कशॉप ता संगागा माना मसागी गारीनी मसाना थुगाइजबनी हाइखिबा पुनमक अदु बेसलेस होइबा युमफम याउदबा गाक्तनी माना गारी सेमबगी अखोइदा पैसा पिरंबा खोटबा माना पल्लिबा खोलिबा अदुगुमबजु लेते मा मसागिनी इसागी पोट इसाना थुगाइजबनी हाइबदो अरानबनी गारी सेमदेना नोंमैना काफी हाइबजे आइन लेबा अखोइगी मणिपुर अखोइगी इंडिया की बनुंगले मणिपुर सिगुम मफमदा सनदेना जु खली ससु सनर मोइन खली मियामना थुइदोक हेंदोंना खंगनरबा मिसक अमना सिगुम वही वता सिजनबजे यामना इकाइनिंगाइनी All Manipur Government Aided College Teacher Association na hojik jangsilliba khongjang asi oja sing asigi demand sing ningthina khananaba amadi Aided College ki mahairoi sing gi yengduna handokpinaba Department of Higher and Technical Education na thokpa cherol amana hairi Sekmaijinda leiba 33/11 kV power substation ki office ngasi miyamna solon sinkre Power home asina konba mafam singda haukiba tangkunga mathoidagi substation asina konba mafam singda mai pidana lakhiba maramna miyamna power substation asi solon sinkhibani handak sit khiba akanba nonglei nungsitna maram oiraga electric pole sing tu khiba adu ngasi fauba semjen bidana lakhibani lakliba tangkunga mapan faubagi manungda MSPDCL na mai phanganna bohona biu hairi panba yabadi substation asina Sekmaijin Phobak Chau Komlakhong Laphupat Tera Hianglam Wabagai Lamjau Kairakna Chingba mafam singda mai pirabani Handak len yauna sitkiba akanba nonglei nuksitna amangata thokhankraba Chandel district ki khungang singda Manipur government na khudaki oiba tengbang pirakpagidamak Kuki Student Organization Tengnokpal branch na Manipur government pu cherol amada thagatpa phongdorakli loinana nonglei nungsit aduna maram oiraga hauzik semjin sajinbagi thabak chathariba school community hall amadi church singsu government na hak thengnana chatuna yengsinbinaba appeal tawrakli Loinana Tengnokpal Primary Health Center ki hauzik leiriba awat apasing asisu mention binaba Health Minister D Korokthanggi pukning singsilakli Imphal Turelda tauthorakpa asi bahakchang ama ngasi numit yungba matung pung tara nithoiga makhairom chatpada Singjamai Police Station ki manung chanba Singjamai thongkhongda panduna leiramle leikhidaba miyoi adugi maming Thaudam Ritendrajit chahi nifuga nithoi Imphal East ki manung chanba Palace Compound konung leikai dagi leikhidaba Thaudam Birengi machanupani miyoi asi thasigi tangkunga manga ki numidang pung tara mathoirom tabada mayumdagi thokhibadagi thibak khangdana lakhibani hairi adubu matau karamna siramlibano haibagi chapchaba langla langjin khangdri asi bahakchang police na lokhatkre Chaliba thasigi kungamari ki ayuk pung taraga makhairom tabda Imphal East District Police Commando ki team amana kanglasify amasung masigi akoibada thibu humbagi thabak chathabada pripakni haiduna fare hairiba Yendrembam Pauna Singh chahi yankhai apokpa leikhidraba Waikula Chandra kanglasify makhale kaidagi hairiba miyoi asi pripak amadi masigi lanmi sanglup Red Army ga karigumba hiram amatada mari leinade haina aina thinkrabalup asigi Department of Publicity and Propaganda
की पब्लिसिटी ऑफिसर कैप्टन अचौबना थादोरक्पा चेरोल अमना हाइरी मैतई हुयन लांगलोंग सिंतम संगलेन सज्जाल एकाडमी नंबोल फोइजिंग चिंगनिंग ब्रांच की अहुम सुबा राइजिंग डे पांगथोखरे राइजिंग डे की थौरम अदु सज्जाल फोइजिंग ब्रांच ना यूनिवर्सल फ्रेंडशिप ऑर्गेनाइजेशन की मित्यंग मखादा पांगथोखिबनी राइजिंग डे असिगा मरी लेनना कोंथौजम असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की एमएलए कोंथौजम सरत्ना एकाडमी अदुगी फिराल चिंखतकी राइजिंग डे असिगी मपुंग ओइबा थौरमना फोइजिंग चिंगनिंग प्राइमरी ग्राउंड ता पांगथोखी थौरम अदुदा सज्जाल की मेंबर सिंग अमसुंग मखोई की इमुंग मनुंग की मियोय सिंगसु सरुक याखी अखोई मांगख्रबा मैतई अखोई पाइपुगी लाइव पाइपुसिंग थम्बिरंबा अखोई लौरी युमफम हंजनबा होनबा अमदी अखोई थक्सी खसी लेत्रबा मसी खुनाई सी थक्सी खसी अमुक नौना हंजलनबा अमसुंग अखोई लाइनिंग लाइसोन हंजलनबा अदुगा लाइखोई मांगख्रबा लेंगांगो हंजननबगिदमता पांगथोकपा अदुगुंबा थौरमनी ngarangdagi hauduna pangthokiba numit nini ki oiba lem namit layingbagi camp ngasi loisinkhre camp asi Caesar Eye Care Foundation na Zamai Liai Baptist Church ka khusam naduna Liai Khulen Christian Compound Chipai Senapati da pangthokibani camp asi da punna mioi chama ka humbudra ga romna mit ki anaba makhal sing lem na layinki Pulse polio vaccination camp ama tha sigi haukiba tang taraga tareta Chandel district ki palelda Laina Nodal Hospital da pangthokre Hariva vaccination camp adu headquarters IGAR South ki mityang makhada kunga taruk suba Sam Rifles na sinduna pangthokpani camp adu ki manung channa chahi manga ki makhada leiba angang chamaga kuntraga manga romda polio hidak pithakhi amaromda thasigi haukiba tang kunga manga da kunga taruk suba sector gi taraga nithoi suba Assam Rifles na Tengnopal da su pulse polio vaccination program ama pangthokhi Singju yokhat par lup na sinduna chahi asigi April ki tang ahum dagi tara mari fauba lamlai assembly constituency ki manung channa leiba nungsikol park ta pangthokiba ahanba Manipuri Singju festival ki manung channa pangthokiba children painting competition amadi children solo dance competition ki manalan thokpagi thoram lakliba megi tang amagi ayuk pung taramathoi makhai taba matamda MMRC and Unity Park khangabokta pangthoklagani haina Shiol gi convener na thadorakpa cherola mana khangalakli Hauzik Sanabaki Pauda, SWYC Santipur, Samusang SUWC Irengbam PBM Wangjing Amadi, HYDCCL Hygruzam A, Ahan State Level Case Prize, Mini Boys Volleyball Tournament ki semi-final changkre. Tournament asigi ngasi sanakiba ahanba quarter final da SWYC Santipur Samusang na NYVA B Naurembu point kungamanga tara mari amadi kungamanga kunda ani suba quarter final dana SUWC Irengbam na Mikhya Mayang Imphal bu point kungamanga tara ganipan kungamari kungataruk kungamanga tara mapan amadi kungamanga kunguhumdoida maithiba pibangam kre tournament asigi ahum suba quarter final dana PBM Wangjing na YPC Isokpu point kungamanga suino amadi kungamanga suino da aduga mari suba quarter final dana HYDCCL Hygruzam A na YPC Bengun Lokokpu point kungamanga suino amadi kungamanga suino da maithiba pikhi HYDCCL Hygruzam na sinduna club asiki sanabungda chatharakliba volleyball tournament asida team taraga taret na group mari thokna khaidoktuna athoi hen tanari hayang ayuk tournament asiki semi final sanabaga loinana nungthildena final match sanaragani RFC Khamnam Lairak Amadi SDS Lamdeng Khunau Anina Taret Suba led S Amuba Singh Football 6-a-side Men's Open Football Tournament ki final da lamba taunaragani Youth Bright Star Club Tera Sapam Lairak Nongmai Them Laikai na sinduna club asigi sanabungda ngasi sanakiba tournament asigi ahamba semi final da RFC Khamnam Lairak na Mama FC Nepra Menjorbu Panjal Ani Suinoda Maithiba Piram Laga final Changkibani
चथरक्लिबा टूर्नामेंट असिगी अनीसुबा सेमीफाइनल दना SDS लमदेंग खुनौना SCY युमनाम खुनौबु पांजल मंगा अनीदा माइथीबा पीबा ngamki एस दनबीर की सेंतंग मखादा चथरक्लिबा टूर्नामेंट असिगी विनर दा ट्रॉफी गा लोइनना लुपा लिसिंग कुंट्रा अदुगा रनर्स अप तना ट्रॉफी गा लोइनना लुपा लिसिंग कुनगी मना मथुम सिंह थमली हयेंग टूर्नामेंट असिगी अहम सुबा पोजीशन की दमक मामा FC नेप्रा मेंजोर अमदी SCY युमनाम खुनौ अनिना लंबा तौनरगनी तरामातोई सुबा तेलौ जॉइंट कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी लिमिटेड ट्रॉफी लमलाई केंद्र विलेज वाइज मेंस ओपन 7-a-side फुटबॉल टूर्नामेंट की ngasi सानखिबा लीग मैच अनिमक ड्रॉ चटख्रे हाइरी टूर्नामेंट असि ngasi अहानबा सानखिबा लीग ता BRYO कंबोंग बुत अमदी SPYC सैजांग अनिना मैच के अपीबा मतमदा पांजिल अनि अनि चंदुना मैच अदु ड्रॉ ओइखिबगा लोइनना अनि सुबा लीगतना YSWC साबुंखोक अमदी YDCL पुंगदोंगबम अनिना मैच के अपीबा मतम लोइरा फावबा पांजिल अममम चनदुना मैच अदुसु ड्रॉ ओइखिबनी तेलौ सोसाइटी ट्रॉफी न सिंधुना स्टर्न यूनाइटेड स्पोर्टिंग क्लब तेलौ की सानबुंगदा चथरक्लिबा टूर्नामेंट असिदा टीम कुन्ना सरुक याबगा लोइनना हयेंग टूर्नामेंट असिगी मखाताबा लीग मैच अनि सानरगनी हाइना टूर्नामेंट असिगी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी न थादोरकपा चेरोला मना खंगलकली अनि सुबा लमलाई केंद्र विलेज वाइज मेंस ओपन 7-a-side फुटबॉल टूर्नामेंट ता YDCL पुंगदोंगबम अमदी SGPP सेक्टा A अनि माई पाखरे लमलाई स्टूडेंट्स आइडल क्लब लमलाई की सानबुंगदा टूर्नामेंट असिगी ngasi ayuk सानखिबा अहांबा लीग मैच अदुदा YDC थमना पोकपी लाक्तबदगी बोलेरो सेक्टाना वॉक ओवर फंख्रे चथरक्लिबा टूर्नामेंट असिगी अनीसुबा लीगतना YDCL पुंगदोंगबमना पोइरई रोंबा लमलाइबु यामना लाक्चना पांजिल तरेट अनिदा माइथीबा पीखिबनी टूर्नामेंट असिगी ngasi नुंगथिल सानखिबा अहुम सुबा लीगता STPP सेक्टा एना यामना लाक्चना NSA नोंग्रेनबु पांजिल तरुक सुइनोदा माइथीबा पीखिबगा लोइनना मरी सुबा लीगतना CHYUC चालौ अमदी KKY WC कांगु चिंगजिन अनिना मैच के अपीबा मतमदा पांजिल अनि अनि चन्नदुना मैच अदु ड्रॉ ओइखिबनी लमलाई FC न सिंधुना चथरक्लिबा टूर्नामेंट सिदा टीम 35 न सरुक यारी हयेंग टूर्नामेंट असिगी मखाता लीग मैच सानरगनी अहानबा इंटर कैसामथोंग केंद्र लीग कांग टूर्नामेंट की ngasi सानखिबा मंगा सुबा लीग मैच अमदा अवांग कांगखुट कैसामथोंगना खा कांगखुट कैसामथोंग बु पांजिल 13-13 माइथीबा पीबा ngamkhre कैसामथोंग इलांगबम लेकाई की खाबम लाकपा मांदोपता चथरक्लिबा टूर्नामेंट असिदा कैसामथोंग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की सोशल वर्कर माइबम जॉय किशोर की सेंतंग मखादा नुमित लैमा स्पोर्ट्स कमिटी न सिंधुना लेखिद्रबा माइबम जयंत कुमार अमदी माइबम ओंबी ब्रजमनी देवी अनि की मिंगदा पांगथोकलिबा कांग टूर्नामेंट असिदा केंद्र असिगी कांगखुट मंगाना सरुक यारी हयेंग सानगदबा टूर्नामेंट असिगी तरुक सुबा लीग अमदा अतिया कांगखुट अमदी नोंगपोक कांगखुट अनिना लंबा तौनरगनी अरोइबदा बुलेटिन असिगी हेडलाइंस अमुका हन्ना मियामदा थमजगे सगोल सेम प्रशांता मिहार की मतंगदा गवर्नमेंट अचुंबा वायल चथद्रिबा मखै मखाताना खोंजंग चंगसिनबा JAC न वारेप लौख्रे पितरंजन मिसिगा मरी लेनना सेमखिबा JAC न कौखिबा पुंकुनगा मरी की बन्ना इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट ता चाउना अकाइबा पीरे लमदम असिदा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की मखादा मियामदा अहोंगबा ममलदा चेंग फंगहनबा थौरांग पुमनमक लोइरे हाइना मिनिस्टर बिरेनना थाजबा फोंदोक्रे अमसुंग इश्यूसिंग गवर्नमेंट मतम चाना लोइसनबा ngamdabadagi लमदम असिदा बन अमदी ब्लॉकेट तोइना थोकपनी हाइना एडवोकेट खाइदेम मनीना गवर्नमेंट पु मराल सिरे